wakusenhlizweni yami ngufihliwe khona ukubeka bonakala buzongizwela ma BMk Uju Production amadoda angamenye sabona intende sangena sabona kuphithizela sho phakathi zakwethu sicelo senu sizwakele sibonile ukuthi nitheba futhi hayi ake sifune lensizwa uMgodi Wesambane ukuthi yubani naku nifuna ingoma zalo ningazitholi kodwa thina sesiyilande sayithola qathatha la insizwa uMgodi Wesambane futhi asikubingelele sikwamukele kwiBMk Uju Production. Oh ninjani kodwa zakwethu? Siyaphila mntaka baba mfethu abantu bakhala ngapha nangapha ngendaba yengoma yakho bathi hayi mfethu ziyashisa phe mfethu ubuyilindele inhlokomo ngasikhathi wena ukhipha ingoma yakho le oboyikhipha. Zakwethu ngizocela ngiqale ngokubingelela ngizocela ukubingelela bonke abantu isizwe sonkana ngiphinde ngibingelele nababukeli abangibukele njengamanje. Bafowethu angifuni uqamba amanga njengoba lo msebenzi kumsebenzi wami wokuqala bengakulindelanga ukuthi ngingabona inhlokomo engaka abantu bethakasela umsebenzi wami ngalendlela ngivukani ngifika la emculweni ngithi nje lokho bengakulindele kakhulu kodwa engakusho kuyangijabulisa kakhulu ukuthi abantu mangabe ngenza lo msebenzi engiwenzayo bejabule ngalendlela abajabula ngayo kakhulukazi ngiyabona lapha ku TikTok bayangijabulisa abantu ngendlela ama comment abasho ngayo dala befisa ukuthi lo msebenzi utholakale online njengamanje ngithi ngane zakwethu umsebenzi wami usuzotholakala online mhla ka14 February siyaqala ukuthola lo msebenzi. Abantu balindele u14 February ukuthi khona into eyenzakalayo emnandi bazobe sebewuthola kanjani mfethu uma sebewuthola and wena bakuthola kanjani if ukuthi bafisa ke ukuthi bakuthole bakucontact bakubooke and other thing. Bafowethu lo msebenzi wami uzotholakala kuzo zonke izitolo ezidayisa umculo online YouTube yonke indawo bafowethu. Mina bafowethu ngiyatholakala lapha ku Facebook uMgodi Wesambane. Nenamba ngiyatholakala enambeni yami ka WhatsApp ka 071 6654 103 ngicela ukuyiphinda 071 6654 103 inamba engitholakala kuyo call WhatsApp. Manje ke ku Facebook konje utholakala kanjani? uMgodi Wesambane Ntuli. Mgodi Wesambane Ntuli umlandeleke kuzona inkundla zokuxhumana kodwa ke mina ngeke ngenze sure ukuthi asiyiproof ukuthi uyena ngempela yini akusiyeni lo umuntu lo kuthiwa hayi akuyena uyabona ka sibone mfethu ukuthi mhlambi bo wena ngempela yini ubashayelele ngoma otrenda ngayo lapha ku TikTok. Hayi sizoyishaya ba. Onami kube kuyangami buyo hlala eduze nami ungiyajabula manginawe wakusenhlizweni yami ngufihliwe khona ukubeka bonakala buzongizwela ma buzongizwela. Uye lo uMgodi Wesambane usho njalo ukuthi bafowethu 14 February iyaphuma iEP yakhe uyithole kuzona zonke ke inkundla zokuxhumana. Hey injalo nje.